Musulmançılığın karmanı жалган айтпадым, жалган айткан жокмун. Түз жүрдүм, орунду кылбадым, адам алдай албай калдым. Бирок шайлоодо жетишпей калдым ийгиликке. Же болбосо ара сатпай коюп, магазин жакшы болбой калды деп көп адамдар кээде арман айтышат да. Мусулманчылыкты карманып жүрүп, мен зыянга учурап калдым, сен айтып атасың, сен дайыма жеңишке жетишкен, ийгиликке жетишкен мусулман болот десең, мен сенин диниңди карманып аркада калып калдым дейт. Senin yolunu salın otu erge tiybe kaldım misal üçün. Senin sakalın koyup alıp misal üçün ben uşuntup artta kalıp kaldım ben. Ben oku kabul albay koydu deyit. Biroq al adamdın gözümenin karap atkan astındağı jarım günçülük ömürdü gana karap atat. Eğer de şeriat amal kılıp, dinge amal kılıp, musulmançılıkты karmangan adam oşol dünyasında dağı, ahiretinde dağı jеңишке жетишпей koydu. Sana vaktulu ziyanga uçuraganday, musulmançılık karmangan üçün artta kalıp kalganda görüngönü menen, biroq uşul dünyanın özünde sen oşonu bilesin. Misal üçün, eğer de adal jol menen bala çakana baga turgan bolsoň, oşol baldarın jakşılыгын көрөsүň.